megalayapost.news. Orangnya FI pajak ngawan nasan mer apa selong buat participate hak stok kategori senam ya datang arkali de bro anu ngilek kaya post stok kategori ka first time bang participate ke day 2019 de hadin kita orang ngasat ya kai ban lek kai kani garis de ka I'm sim bah mau ingi nomor ba da hadan kipor bangi rungi mia la ban le lengi dan challenge long kiwe gi I'm sim ingi bangin lek kai kani kalong ka community kani ka community ba iwe ngi rap iwe hot ngasat job ka ahor ngalek kai nang ta jong grid skip jong Mahendra ru job kumta bangiru ka pisahi ka dikowe ba ngimla kot bor mo kum kiwe na kiwe state te larangi yo sponsor te kumta mo nila ban yo hi kalat ban nga kum ikin thai te nya dona ikin thai te nga pa ban encourage kiwe ru mo ba kinya wan le kai lang ngon participate lang de we bunya sngo bangi mela wan competition rang banginya persang nga kwa ya ka sarkar bakan encourage bahai kinong ile kai nomor kinong ile kai hang niru ki sentang ba tebet bahai te kila ban compete national level henry go week ba khamduna ka sponsorship te la ki yo sponsorship ru ki kila ban let ma shwe ka se ya kani ka dila kai ahor ibun ki na ki we ki state ru ban ban le kai te kani ka boost ya tourism ru bat mentaba kani kala de a part of the Meghalaya tourism te kala awan ra bahai ka recognition kan ya ki we state setenari ba dan gini gi jai klub ma ba pelaka kami nama ngarang dan ya kamta kamesim ba baninya kali kami demah kerteng jong ada Johnson Warjri ini po Latmiri kali ini te from Poi Merang te kwa ban anggowe te hawai nglale lekai tang ba ni bal adap te ngale ya stock te nak stock pada metasna mengaku upgrade no ya kali yang mentang lalek kan aku ke simi modify dan jeng lek ka simi jong kadang dari fast mentah te thong isra kan poi tes kawai ru aku benong ba ani ka jingdon jong di ka ahor kan ka long anu pen keman pen amisim kan ki driver ba kwa ban res kali ba ki ban ong nak serok ba ndai dah sama ka ora jeng sa jadi ki kwa ban res kali te wan sini het ketem ki don ki thleu ki mau ki om kat ba kwa lut ki oi ka speed ro yo kat ba kwa ban ong serok ba tem ndai dah wan sini de kat ba yo te ban ong ei de bun tin ran re tang kata amisim ki driver bakin slur kwa ek thong te ka keteng jonga ke de ban pensuk lang molong te ngawan hang ne ban shim bentah kane ka ahor te ngade ngashim bentah jong kane ka stock category te kasngatna chishamo te kalong ai experience ru kata long kidan kita kidan kibasok te long kading de kasin kabaar yang abangan shim bentah ne menlasia bat menta usnam te menlasia te ngal su ngam pat dadan experience ha ta long kadang jenjar yang te menta kalong ngalakam nang yo mo ke experience te kunjo nga ong ta mo nga ai mensiam ya kiwe ru mo para ken thai ne kishan rang ru kumju long kimdi mo kidi pan sei mo ya kasap ka jongki la da kidan haba kitrang ka mensiam long kidi ban long kibashulur te nga ai kublei ru kumju ka family ipa mei long support yang amo ngam la ban siu kaliang ya ki ru mo ki support ka ai ka bang nga thrang ki arab mo te tang kita kublei shibun hello mangade Haifil same ngasa Apollo Hills te ngaya le category pro modified te kanidi kasin ka basau ka basan ngale ani competition gumye te ngala ju job teng sha ngasdang shana ka stock category dan ngasdang semi modified category mentang sebenarnya ada pro category so punta ai kublei ya ka government jongiru kadi ka sponsorship gi ahor mangi ginongnya kali ngila ban kio kamsha
hamsa jrong ngila ban compete ya katakan national level maybe ka international level ru bangalaong min hakane dingi job nang ni participate RFC Goa ningkong RFC di Rainforest Challenge kata deka competition banyak kali kumkini kali ngisna based on RFC Malaysia ka specs dong gani kan kum dan gi khana samla menta ki penher kali ya surok ndai ban penher kali untuk surok dia modify kali dia ya surok will recommend modify kali nya ya kun gumni so tna chi penher kan mon ladon ka track penre sa ka track ndai ban penher hapo surok singkian ka mai gi padba kumenta sing fla i nya ngi ha ka track ladon gi banting ya be kanu wadai ban ya so kumtai my message to the government along thank you ba I such a big sponsorship bagi ahor mangiru competitors ngidang kiu syakmat unta bangong ningkong te ngila banlet represent ya kami Meghalaya sa national level maybe sapo international level we never know step by step ngila ban kiu so big thanks out to Meghalaya Tourism bagila sponsor yangi ki ahor organizers and thank you yaki organizer for such a wonderful event player ka nika club jong ka ahor kami Presiden Iba Demian dan tay Iba Ferdinand te kibalaya ay lad nam tay jonga naduki past few years like for 2023 but 24 Bangladesh banta te ang ay play ka ba kabasungo iki te menta pa ding amyo bancim banta na kidaw kidan kikam kibang sula bankyat te kalong kawai kejemput pau jonga kalong suntan namta kani ka road safety and then kalong ba ki brio menta ki kena menta ki ale ban ya ban overtake ban kin patchu ya ka safety hapo surak highways kin sadan ki jinja accident once kani participate ne pinsa yo ya ka no kanu kichinga like kichinga stunat belong kum ka game kumbang ila ka football inem dai bangi chula ka kimadan do bilat kedan haka playground futsal te mentaru kedan hangni ken chapo ki chapo ki kte kibang imla ban batai ka long kichin stunat ka ba unlimited kibang sola ban batai show te kamtam kibri ki bakhamle harsh hapo surak ru don't give up okay the one chapo chakani ka track kan nai la ak tof ni tai ru hapo surak one chini chapo ka cloud track fin enjoy nama hapo surak ikali ngimla bankiar imnem tai ngin sejak accident imnem tai te kerpat ikatahi nak kebentar ke sorkaru ngakerpat jor bahkan ya rablam na kumyangi yanga ye kiwi ki participants ru hantam kidan kini ban let participate chapo ka RFC ka basilang Goa ha Kerala ru kamde ka besok ka bangin haban siu nakla ka jinglot daladu ka kali kandem tai ru kabon ka jinglot jingsab hakilin tisin ka bai bam bidi lada ka sorkaru ka yele ban yarap lam te ngin sotenat ken ngination bentalang kene ka MeghalayaPost.news